Tapu pe mo e afio ai o tuai o tau loto na. Ka tapu atu ki a whanawa ho e, hama tā pure. Ka tapu atu ki he kau taki loto, maha loto. Ka tapu atu ki he tahi le whahu, o ki le whakalangilangi, i e pōkoe. Me whatapu atu ki he sino i pekia, ki le toka, e tau hauhau mai. Whatapu atu ki he whawhawhunga wharearea, se ni salesa, nau kau whatapu. E whakawhiao, me whakawhamiri, ia kasanita rātou ngalolo, e pōkoe. Pe he whakatapu atu ki he sola pe maulanga, e tō taha katoa pe, tau kau whataha, e whakawhamiri o pōkoe ni, mea whaiki, kasanita rātou ngalolo. Ka tupe hua e whainga maari e pōkoe ni, e whai atu, e siasi o kasanita rātou malolo ai tau whawhamiri. Ko e siasi o kukau ki ai kasanita o kuhuia e House of Prayer e whare koe ma tonga AOG. O kulau koloa e siasi e kau whataha pia mo e pekia e ngai tau lama. Gai e fia e siasi o e potua e mau to'o whatongia i e pōkoe ni e whakapa-apa e kasanita ratuka. E tau hanga ki he lotu ka mata ke tau whawhamiri o e pōkoe ni. E otua mafi ko e mau tamai whahewani o tamai whalangi ai awhiona. O ku mau hiki atu pe mo tupa te whamalo ke te koe. E koe tui koe o lana. Koe tui ai a whiona o inahi tui. O kui kaike ai hao tatau. E koe o tua whakaofo ai a whiona. Koe o tua ai o kui kai lawa te whamatalai. E o kui kaike ai hao kamataanga. E o kui kaike ai hao matanga. Iyo, o koe ai alifabia mo o meka. E o mau whakawhetai atu. E oku ke kei mo ui o aku mai ke pōkoe. Tua e mau hapai atu. O tua ke awhiona e whawhamiri o e whiawhiwegi. E lau mari o e awhiona ki ke tāti kina ki mau tau. O whiawhia whoka te nea pia mo e lang. E o outo kataha pe e huafa si sutaraisi o alo ka mo mau whamurui. Kore pe ke si ke mau iwa mai e ki iwa. Tahe ngai hiwa whawhiawhia ai, whamee ai a kasanita rātou malolo i sailone. E ki fo i hiwa oku pehe, oku mo ui a hoku teiti, oku ukai ke mateia. Kore peke e sesi ke atata, hiwa mai, hiwa koe ia ke tau pamata aki, e tau whamarona, tau whawhetai a tau rotuang. Koe ki hiwa whawhiawhia mo pe kasanita mo tae whare rotuang. Ia ne tuku ki o lunga ne meke me ne whiawhia ma ne awe a whakawhetai pe mo whamaro i ho tau o tua. O uri alo kureiki o kureika i te mateia o ku
kai te mateia, o ku whakamoni e o ku mata, o ku whakamoni e o ku mutu, ai ku sino kotoa. O uia o ku eki, o ku ika i ke mateia, o ku whakamoni e o ku loto, o ku whakamoni e o ku tui, ai ku ofa i a te ia. Iwa haleluia, haleluia, haleluia. Haleluia, haleluia, whakawhetai. Haleluia, haleluia, haleluia. Haleluia, haleluia, whakawhetai. Hosana, hosana, hosana i Asisu. Hosana, hosana, ki hota weki. Hosana, hosana, hosana i Asisu. Hosana, hosana, ki hota weki. Hosana, hosana, hosana i Asisu. Hosana, hosana, ki hota weki. Io o uia sino o te kai te mati. E o tu ai o te tau hea mea whi a honi e te hepe o tai ngata. Te uwhai haki o pōma i mai wahi e whawamiri o te whiawhi koene. I e taha e o sāne ma uloto ma ngako e peki ana. A sāne. Ka sāne na whakautau te u whahekeheka ki ane wholau e aunoni te. E toki ririu pēr hoku loto ke u talano ai ki a te tau tōru ke sāme koe ni. Ka tuku e ni sāme taha e whahekeka. O si teu pe e ka sāni taia hono wholofola e whai aki. Hono whahekeheka e ni wholau. Păi tai nu că nu avea o povere atât că o afai în Sacramento, era că o atesesi, o fai fa mau família no casal. O kuni lau no pe no sande u ko ni ma loto. O ko tu ia vai ka loto to bola, ia ko folo loto te ke ma loto ko sande u ko ni. Ai sande u tono. Ma loto le re ka sande ta lau pe pe sura ki o ka deso no. O kui kai ke toi neri, o kui kai ke toi hala, tonu pasika e le lausa. Koe sāme o ta hao ki bēsi ai pāma. O ku lau ma u loto pe e ka sānita me he ka mata o wao e ne osi. Nau pe here wa ke o whai ake e whawhamiri e si ai sāme wa tonu. Ta hai e mai sāme na mako o e pepea. Ngai tai ko tau pēr o whanoma rune lau e sāme ko e riwa na ospa au kau e pēa. O e ria e wholofola e whai ake peia, kono whakaheke heka. Stala mai pe ka sānita ia, wholofola e na whai kau, e iai ha aho, whai ake peia ho, malana. Whia o whakawhetai ka ne mahu loto e wholofola a e oko. Lahi ngai mea e kau mahu loto ia ki tau tōru. Ka nau whakawhetai ki he otoa i he whae ko e ni. E koe me hipi mo ne whalau koe ni, ano tapu waloto māwāwa. Nā pulere ata, whai hana lotu hana tapu waloto māwāwa. Waloto ngā koe o tō whaka, ngau ake whi tau ki nga pepehea ka kasānita. I kai ko tau ki wanoa e ria o ofo. Ho sila ka pau te toto ngau aki pe ai walu e toto pia ka kasānita i kai ko tau ki wanoa e ria o ofo. La población a la gia no tuna ande.
Talamai hona tumane ane poe matalamua. Oku me pe hibana. Apa na hibana ka sani tai lahia. Kai ke ma fie tai ko to apena ne la pesa. Same wa tolua ya pe hono farea. Esse la pique beso no. O tau hia si hova e ikai te masiva. O kune whakatopoto au e mai ngou e lau ma ui. O kune tataki au he vai o ku tafe maari e. O kune whamo ui hoku lau maari e. O kune tataki au e ngai hala maani o ni o hi ko hono huawha. I o ne ome pewe ewa he te rea manu malu oi mate. E ikai te mana wahe ki hakohi. E kuke ia te au, o wakau, o tokotoko, o kuna whawhie maari e iau. O kuke te tewe te nanga anga maapu he ao hoku ngai whiri. O kuke pani hoku uru a loro, o ku whonu mahua a e kuipuni. O e moori, te mui a te au e rere imu e alo wha. I e ao katoa peo e kumo ui, pea te unofo i e whare o siho wanga o lapi tuanga. Koe sāme nea i roa, i he mala e lo. Koe sāme nea mei mauloto i he tau whānau o lakane te tau tonu matu. Karaksu o homare au pito e taimi na whanongo ai, ki hono whaalau e whae koe ni e sāme koe ni, na mono sāme manaka. Ko tau hia si hoka e ikai te umasipa. Patau whalau ka tole sāme ka upai ke mahuinga maari e ka te tau tonu. Pe te tau apalai mai e sāme ki e tau mo ui whaka aho, e tau mo ui whapoitui. Tau lau mauloto pe tau tonu, oi pe tau mauloto. Kada tu ia mai ke nai taime na ku mahuinga ia maari e, i e ne ako mauloto e sāme hono ua tolu. Koe tu pa sāme ua tolu, o kai ano sāme hono tawhaki matau na tawhaki toa ma. Ayo ke sāme ua, ke sāme ua tolu, ke sāme ua wha. O kai o nau ka behinga, hei kai tike lawa o i roi ai mahino e sāme ua tolu, o ka pohe kai tike mahino e sāme ua wha me sāme ua. Ayo ke sāme ua o talanoa i hei whakaukau, ko sisu kalai siko i aho tau whakamoui. Ko sāme ua tolu o talanoa i hei whakaukau, ko sihoma, ko tau kau hisipi. Ko sāme ua whao talanoa i hei whakaukau, ko e tui o nahi kui o kuhopa mai. Ko whairea sihoma he sāme ua tolu, o kuhinga ia. Ko sihoma roi, ko sihoma rohi, o kuhinga ia ko sihoma o kutau hisipi. Aia ko whakaukau e ni ai sipi, o kukai ko whakaukau e ni ai tau hisipi. Nea ko te ritana e, hoko e ko tau hisipi ia e whamiri ki he e nau whama, o ne toka ngai ai whangasipi o ene tamai. Ka koe, ka kano e sāme koe ni, koe sāme ia ai hisipi. O kukai koe sāme ia ai tau hisipi. He ka whakaukau e sāme ua ko si hopa hoku whakamohui, ko si sukaraisi hoku whakamohui. Ka whakaukau e sāme koe ia hono ua wha, ko e tui o ngai tui o ku hopo mai, ka i loto ai, ko si hopa a hoku tau hisipi. Pehere wa he sipi, ko hoku tau hi a si hopa e i kai te masipa. Nau whenga keu, mau e whakaukau e pekia. O toki mahino ke te au e kaimi nga kutoto lawa i sāme kua ni. Tāne nei ke ni mau loto e ia. E ukai ke to iai ha taha e tauhi le nei taha ka te tau tolu. Ka ko si hopa. E to nono pe tauhi e tamai no me whae. Ki e whāna. Whāna. Ka oia whotu mai he sipi he ahoni. Ko si hopa hoku tau hi sipi. Pea he kai peke masiva au. O wikai kina masiva e koe ni teke masiva paan, masiva koloa. Hei kai teke masiva koe he lelei a otua, o kune talamai he lesono.
ko e lele mo alo o fa e mui ia te koe. Ka pau te ke whotu e o tua, ko ho tauhia he pōko e ni. Hei kei te masiva koe he lele ka me alo fa e turi mui pe e te koe he aho toa pe ho moku. Tā perere ia pe koe, ko oa ia he panina wha ana ua mo nofo e whae koe ni o whalalo o to ake sāpe koe ni. E o tua ko koe pe hoku tauhi, pe ko ho lele mo ha alo fa, hei kei te masiva mia ia taimi. Tuko e mauro tue sāpe le la whango te rāwa e whai masakala mene. Aia pare sākala mene ti whakamosi ia. Pare au sia. Ai māpe taipe sino e whamo ui ko sisu kapis. Ka moe tāta a, ka moe waine ko taipe ia hono tāta a, ke ne whamore morea e tau ngahi anga. Ane mau ia mune amanaki le rei, ke sāpe ua whaa. Hoko mai e tuki o lawi langi pa me tuki o te mani. Nane te mau le rei whaafo o te sākara mai. E aus mai ia pia. O talangi kia. E kā. Runga pe kā e whaapi e mui pepo kā a sānita. Tani mai ki lotu ko e. E taki i lotu e, e ta lotu vete, e ta mo ui whatu osi peke e eki. Pauhina o whatu ngai pe mea au sāpate, o alu te vai hono leko. Ka iahano ki o ku te whanongo ki hono leko, ka kore o tāno ki iwi o whanu. Pea o taunou hi forewa ki lalo, e uofi aku ki hono teri nā tapano. Ai tu wa ko te rina ke whanonga. Pama whai le mai lotu vete koe. E o tua o au pe anahara. Whakamore more e kua mahara. Whakamore more e kua mahara. Hu mai sisu ki hoki roto. Hu mai sisu ki hoki roto. Maro au pito sisu. O whakamore more ki au. O tawatai. Batai koe na asma malotu le te koe. Kau whai koe alotu. O kou whanongo hifua. Kau toki mo oni e sāwe himanata. O ku mo ui a hoku eiki. O ku kaike mateia. Whamoni e hoku nima. Whamoni e hoku mata. Whamoni e hoku mata. Whamoni e hoku ngutu. Whamoni e hoku roto. Whamoni e hoku tui ke sisu. Kone tari a roto. Kore whanongo. Whanongo i whua. Malo sisu, haleluia. Whawheta sisu, malo sisu. O ilo whanongo siya siwa siya siwa wha e whawheta. Kau sēne mo whawheta i he kapitaka. Kau whanongo ia te whae wani a sapat. Malo sisu te koe na pulotu ai. Malo sisu, malo sisu, malo sisu. Malo pana ke tui pai ai ke mahino te ke kataki koe a sapat. Amo ile whai te ia me alele. Pene whamalo ia o tua. E same o waia kone whamui ona lau mai. Waksione wahawapi me sono hipa. Ka pang ke tau vete tau mayanga hala. Oni mga tonu ia kene a. Whamore mole ki tau tonu ki tau mayanga hala. Kato te whamaa ki tau tonu ki tau mayanga hala. Oni kato. Ano hinga ia kene. Lotu vete. E whai tanu whai. Angatono mo oni si oba. Whamore more e tanga yang hala. E whamaa ki tau tonu me tau tak maa oni oni. Peo pehe. Tāni he. Kene ako ia sāpe ua tonu. Maulota me besu laki. Hau tau ia si oba. E kai mete umas. E kai tu masiba he lele. E kai tu masiba. E ni ngai tāpua. E kai tu masiba he halof. E kai tu masiba. Me alele e tāpua. Heu talabai he wholofola pe lele. E toa pe. Haki a tene e koto angi. Pa pehere ma he besi. O kune whakatokoto au e ngai moe lau ma ui ui. O kune tataki au e vai. O kune kafe.
O pune whakatokoto au he ngou e kulau mo o muka ngai niliwe ni. O pune whakatokoto au he ngou e kulau ma ui ui. O pune talanoa ia, o pune whakatokoto au he ene maani oni. O pune whakatokoto au he ene angatonu. O pune whakatokoto au he ene al ofa. O pune whakatokoto au he ene keresi. O pune whakatokoto au whaolunga au, hono lau kapakau. E toki mahino ke te au. Na fo e fai e nia ka whekata e mamani ka koe langa. Ka e whawhetai ke Sihova. O pune whakatokoto au he ngou e kulau ma ui ui. O ku lanu mata hono lau. O ku kai mai ha kai ni. Ke pe ka tai me mai ai ma o ni o pe ka tai me mai ai me al ofa. O kai pe ai ha tai ni ya. E mai ai. Ai peresi fa au fa ai. Tanga de kasanita he a koe. Na ke ilo e fetu. O fa tokoto ai koe. E ta visipile rei. O sisu. Na ke tari a fotu mo e koe ya. Ke te tokoto ai. Fai me ai ho whaka ātaua. Fai me ai ho whaka tetua. Fai me ai ka moho. Whaka amua e pure anga e o tua. Koe tau tokoto hifo he ngou e kulopa ui ui. Papa ere vai te si. Le ratake ave le vai ta fe ta fe. Koe na tula i saiti o pe. A fulongoa ai vai tafe o polifia mana mahe. Ere vai tangata ana sa. O kune tataki au he vai tafe mai. E ka pau e tafe mai e mai e inis. Paka hoha ai o longoa o lere oskesi. Kai ke ngata pe le tokoto e mowe lau ma ui. Te tataki a he potoa he tau visipri. Mata ai vai tafe mai. Koi vai a nota. Koi vai a fia mai. Talange si su de fia sande yaka. Famore more ala. Koi vai kana ke potoa ha utu vai te toi fia iua pe. Te irupia he poni, te irupia pe a iru kina wai ne pon na pon ke te hori poe ma fe kina wai atalange si pe iru vai pe te kwatu ko e a vai te ke iru na no puna ya ne loto fatau ka ma tai ata vai na takia e tai se ki ata santa mo esa ka santa ai momore ai vai mai whanonga ki ai. Nea ngo i ai hāmuni ai vai mai whanonga ki ai. Nea ngo i ai ongu maari mai reko i vai. Nea ngo i ai whakaofo ofa tafu mai ai vai mai ta taka mai te oku. Toi lera e whakatua ni te okoa. Whanonga koe rea ni a sa. Mahina mai tau e rea ni longa koe whenari. Le ausia vai vai tafe mai. Vai ficar ofa. Onei ofa lá na. Talado ofa que se assim. Talado ofa que tá. Uau. Ele falando que aí. Coi ele. O hangue vai tafe mai. Hangue hau wang mai mai nge hare o kune lolong alo to fenga tai nge hare le o fana manai ki mai o ofa ki o ofa ki si tai fa mi fana oi halai tai ka sa ni ta hopa si hopa ko tau hi hopa si hopa ko tau ui hopa si hopa ko tau tui te tau o mai si hopa ko tau hi si pia te le hanga o ta tapi tau tole moe ku lau ma ui ui ku lau mata pia whaka ofa o mo ui ha kristiane o ku lau ma ui ui mai e ma on ni
ai fia me kata ki folo ai ne mo me na o sio me kata ki la na fa e koe ai fai na ta na folo a anani e fia pe o ri pe mo e la ma o ni ai ta te ofero uma pera para ver se eu vou apoiar ou falar que é para casar o fato de me ser assim fare la macchia di poi è una che fatta la mai o sai perché allora che sai che fai con tavolo che fai per fare o fotai me la casa alita con la un mese che lot pentecost ko eni per poi andare a pa una mani non va fia per tu fare lot fo la per la foto tapi yo te te ia au hinga na taranoa a ui na ausia o e lau mau ui ai tafe mai ausia e ui me mo i tai mata ausia ta ua kia e otua io se tata na ke tokoto hifu o e lau mau ui a koe maoni oni e siko whanongoa ai tafe marie a ke mau inu ai e bai o ni moku i whatau e mui tānata whatau e mui tānata kore pere kau ka si hiwa mai ki hiwa ta ele me goiada fai le vai loto flaos então que fai loto hiwa mai ki hiwa no mai taha o whakokau aki e sāme sāme ua wape si suha to whakau sāme ua tolo si suha to tausi sāme ua wha si suha tupi mai tui o haere mai eu vi a
whakawhetaya e o tula mawhana. Mai anga, a whamiri, o e, tau muri o ngau e o whai. Ke tuku lani lani, ke tuku whawhetaya e a o i peke ke langi langi ia, i o malangahi o sipegi. Ka me tu onga, i ai sina i peki a, o mau whiwhia. Hange pere a esna roto, ne lau ka sana o eni mokui kotoa te ia. Whawhetai ata. Aroa pito e tak whanonga, to whahala, mau au sia e whawhia. Mau whiwhia, foka toa pēr ngei ako me langi langi e o koutoa taha pe ia e sisu kalaispeko aro ako mau whamui. Amen. Io e sto parlando fare da quello che ho dato come. Da che parlano come una ove. Da quando che ha da pure. Perché também faz tanto. Mbata kloto. Tava passanista. Na malo. Tapi tadi tahu. Lalu dia sabi you. Kembali ke sana dari sini. Kau bawa pada dia atau family. Patapot kopi. Kalau Pablo Cara betul, asosiasi pada rumah. Kalau mau betul be, maheni. Kalau mau be, oh mungkin mai sefin, saya waktu sama saya. Pertama kali yang jauh pai itu rumah aku. Ada apa boleh pai kemari pun. Ketungia pun. Ugai wow, tongeu ketungian. Dia kakak yang tahu. Aku itu kalau mau kuah. Que todo mundo foi morto. Olá, meu pai. Afinal, o camarão lá já. E uma flor. E aí, então, minha flor, a minha casa aqui vai estar. Aonde? E a minha flor. Kamu dua faham apa ya? Wilayah nak tahu. Mana? Aku selalu begitu berjauh. Aku boleh berfahaman nom. Aku boleh berfakaran. Kalau boleh, waktu boleh berfahaman. Kaya ada seumur. Kita berfahaman, family. Oma. Kau tunggu ayat karma mahin. Kau bukan fakan noma. Iyo, pomo. Kau toto. Ikut mas. Kau fakan de fakaro. Isso assim, como mocia. Kaki mau pada feuma. Para tahu, ay tawang, umupay, pai ko. Ay na ako tabi pamalawa, yung mumia may.
te whakoloa e hon. O tautala, ko e whiwhi, kama whulo pe, tuk maha ki tai, e whamaha pōpua e whare. E hoa whanaka me manaka me mi, a me he tai mi, o au te hongo. Kai a ko ia pe, ko a pongpong, kau whairo ka mata, tai ta kau pe, e a hongo. O kore whamore kore a, ko no no, a kua whatongia. Ulawi te ko toi pēr whānā. A mea kolaka, o whai, i e tau māre. A heri e whiwhini, teu me lau me si, kai maa e whakame o puna, a te poi papanak, o mea atu mo ia, o koke o puna. Pea e whakawha, tua wha. Tau eu tô massa. E assim eu tô massa. Nem um tau gente vai natar uma mamãe. Caso se o doutor não o porque vai ficar o formal ao vídeo vai o fatava que farro e que me foi cháu thì cô cả cô phản cô hết coi tàu rồi tụi nó bay từ nhà còn mua đấy chỉ tu phim này coi để cô ra coi để về mà làm cái gì người tu phim này phải có Spain có family nằm ở tu cũng mấy cái tu không phụ mạo hay cái phim này tu có pháp kau tengah satu kuat, air itu kota tahu. Karena mana fana wadah baik dia kimua, orang tak tahu kota. Naya ni ngai form ngai office. Ya, hang itu mau farm itu tak. Kita lalu tu jaga siapa ada, okey, selawat di farm. Ya kalau lagi dah macam ni kalau tahu satu nafsu, okey ya aku kolis. Ditolong. Kamu nak pol, harus ditolong, harus berhati. Kalau frau ni apa ini, mamu fogi lo tu frau wakalah. Fai nata, time ni tof, al. Time ni tof wafa. Mau wafi ko ia we ko fai mai ta o no fo ko tu ia lau ni ke ai ta tai ni fo no ma fo ka os ko ma alu ave to nga ni ya pai tamai sami ka ti la wa ku no a ka ti la wa lang ha fa le me pe ko ka ko alu a to kon to ka na ya ko pakai topang ada di rotu, kayak kenapa? Lelai yang topang apa ya kau saya? Aku rotu ni yang kami. Atau jauh dari fanau, fanau, tapi kalau lain dah, aku sia-sia aku. Masih bermain tol depan, waktu main begitu, jadi. Tu kafe, ngomong sia-sia, kamu dia orang hebat malam. Sia-sia. Oke. Lo tu mau kau apa? Kau hilang. He, lo tu ayat ni,
palasi, hiu palang fuku, roto palang. Kai lain mo alu, flower mo ko tu ko fai, tai ni nai ke tu yai. Mau alu ai mau hiu kai. Ya, pas ko ya fa ko ko fa no malanga. Io, mau io e film tu hai poi che ti tao fa io e ma ho detto che fine che tao mai fa poi no come che tao a me che non so io avevo un viaggio ho detto non tolto all'oco di fa all'oco alla sala fu come via qualche fuoco o tahu tu pe matu malanga hawa kumana tu na fata mo e malanga ko ya ini mo ita wini te o sai te al pe o ro ko te u kalau tu ta ni ma ko ya ko ro ko ya vai ta vai kan ni lo to si o man ka pa te ta ya i kuaro pakka sua de pamumai viviu e mui sai ya meiai o man meri ke ke talano ke tu fini ko ni ko tu fini fa os pen ko no fa marolo os ka to mo fa to wai to pe au ke tai min sa mo ei na ta pas pe ta ai ko mo as mai ta o foi ficar o a sério mau que tu mati ka to no to ko ko maran me ni ke to tahan mahal ko ficar ha pe ya te au ko no man ko no to e o to ka to ko wa na fa nga ta fu ki ko ko hi mate ta ta ki ya ha ni to ma ko ko no fo he mai no fo ama ai to ho la hi ko pe se na fa no fo ai hingga ke kai ni ke amalan no to ko mai au to ta sai au to na to ma o la ba wa ko pe a le le ko ra mai ya ke o fa na e fo ke tai ni na ma wa ko a ko u mo to ko na le mai ko ne kui na ne a ngau to ko ni au ke mo fo u ta ya ve waktu itu aku yang mereka baru tu pehara, kayu itu masih jauh tu ya, membuat loket kof dia mata. Dan besok saya kalau mari bos alam mesti tarik kita mau kalau mau aku farmasis, tapi alam mesti. Saya mau ke di mana tu nofu yang kita, tapi buat begini, oh itu. Wai ora me wolf mai malu la lo ke ai sai yo mo la ma fa mau do fu pe ai apa tai ko nai ave ko fini ko ni lo al fu pa ko ta la tai ai ta mai fu mai ni fi ai ko pa ko rai na pa ka ka phúc cái thật ra yêu phúc mà nó hậu gì hết tôi cũng đã về mà với cô pension được hậu đây một cái hết quý kia cái gì nó cũng hậu coi á có cà phê một lần mới xin mà tôi ngay à mà nó nghĩ đi là mà tôi có ngay hiện nay em mà phá ngọc cô luôn rồi tôi có ngay bây giờ tôi finish này hốt cả kéo mà phải ngao về áp đầu để khi cái mình mà phải này nếu được tạo vì gì mà nó phục cái một cả wow bác cái kia chỉ này cái để ta lúc đây ai cả vậy coi phạm này coi ni phạm coi ta nó có ni coi coi cả coi mẹ coi phải phá một sốตัวนี้cái kia phạm như vậy thì siêu cái phiếu pháp cái kia phải lâu vào hàm này hai cái kế này một cái kế này một pha này một hàm
family ko ni o tui tau pe ko to ya o fang ke o na tau su ke a ko ro ma a me ko fi ai pa kau o to matala ke ni ai a fo na kai ki lo e fo lo pe fo na mo ma lo pe mo ga na kai me ku si wa o ngari lo ya ke a pe tai ke o to a ke ta vai la ko fo ma ro ga ti mo to lo ko to mo me a mai ho ne mo ko mo re ta ko fi a ko to ke to ma te ia ko mo ya a ho ta ko na ha ka ko to ko fo ka amu ya o ta ta ma mama ko ni ko mama mo re ti ta wa ti ti na ta fo ta ro e mo tu o fa ma ro
Matulawat. Pagai kata poso no. Apa di wani? Ya tu kumar kamari ko ya. Kaya ibarat ni phải những cái kiểu ở bên kia và không về và tôi đi với bốn cái này cái phải tiêu tiêu như vậy cái kia thì không ăn đồ nô với ta làm cái mua thì tôi đủ có biết quá của bạn thì là bảo luôn có chỉ có phao xả đi đâu cái đó là mà nó mới đi thì phải là tìm tổ về hàng của nó xịn thì ta là nó vô quỷ anh ấy quỷ mà ta là những cái là như cái phòng của một cô cá hạng người phải và nó phải lại là tu qua cái cây nào xí đâu cái cú đây là mình biết của tôi này cái sản như một lô tô ôm cái bao tô vào lúc mà tay là mình thì hát bài cao ôm nhiều lô family thì hạ vai cái gạt tập về nhiều family và về khi family dia mau tầm này dia mau bảo là ni hanya orang family no mau be masuk itu boleh kita kami di sini sama kau kasih kita berfikir dengan offer kan ya Faham, faham teknik, faham tuan. Ini tu orang yang berkata yang siblings orang yang tahu, tahu lalu dia lebih faham. Ya, we ngai faham agak, orang macam bang faham. Tetapi dia bang faham pun. Khi tàu ăn cả cái gì cái pha thì đi xe xí phục đến đây họ nên là gì xe xí có lẽ mà tháp phi phi à làm lâu hơn rồi ở tại cái kia để pha phi tại cái làm bài cái kia ta làm mà xe xí làm lâu cái ô tô ta pha mà lo cái cao đi tàu kalau lagi ke pulau tua, kalau lagi ke apa sih, jadi. Cái đó mấy đứa của tôi thì phải thì tàu ăn thì offer và đại này mai mai hiện tại về đại này mạo rồi đi mà cái ngắt là chỉ mà tôi phá nào sẽ kêu một cái nữa tôi về và về thì phá đi với bao tầm này mà nó lại là một cuối mà nó tụi mình tao nó một cuối cái cuối cái phải cái mũi phổi nó vậy mới là phải cái tiền cái gì ngang rồi nhở mình đi mày có mũi phổi rồi thì làm tăng một phổi kia mà tụi Mamãe boleh tanggal nantang mata fotografi. Dalam main kita, dia kamati lah, dia bahan doa, hendak apa? Dia kalau misi, lawan, dia dia untuk apa itu?
Kuiai ngā kolofungani, o koe ko he mani. I kua te uhi mai kakai, i te nau tari ai eki. Te kai ana welelei, i te rea na pole pole ai. Me tala hopa pe ai tamai, i fōhe a ka e se. Ai a ko fungane o koe ko e mane e kua teo e mai takai i te nau tari e eike e kai ana welele i te rea na pole pole ai me tala ofa pe ai tamai i fōhe a ka e si Teu hi, a fia, a ke ilo e te kaka I katoa. A ai ngā, we whakaoko, o ai o tua e a tea. Ue kuo, whanonga, a ke Jerusalema o. Ute ke la, maki ai, I hao whanau e ai te ma pia pia a kia koe hoku tae I ua a e nasi o e mahoni oni I koe pia pia ke mohui I kai anga lele ke rea na apole te ai ke tala hopa pe ai tamai I koe a kai Teu hi, a fia fia, a ke ilo e ke kaka I katoa. A ai ngā, we whakaoko, o ai o tua I a tea. Ue kua, whanonga, a ke Jerusalema o. Ute ke la, maki ai, I hao whanau Hallelujah, hallelujah, pia pia pia. Oh, kui kai amate, ka koi ko uite eiki. Oh, kui kai amate ia, ka koi ko uite eiki. Oh, kui kai amate ia, ka koi ko uite eiki. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, Ave mai ai tai e che fei lo atti bota e che o tu ave mai ai tai e che fei lo atti bota e che o tu ave mai ai tai e che fei lo atti bota e che alleluia alleluia fei lo atti bota e che Ave mai ai tai e che fei lo atti bota e che o tu ave mai ai tai e che fei lo atti bota e che o tu ave mai ai tai e che fei lo atti bota e alleluia alleluia fei lo atti bota Laula tuo fanau tuo dia pasal kita dia kita nasi tu kalah tu nasi. Kalau itu berapa dari macam beri yang dia buat apa ini kalau pergi mulai nanti tak boleh boleh kalau apa ya tak kait mau agak Mulu kita faham atau tolak, apa dia tak? Apa tu yang mau nunyiwai? Okey, maka tu okey, macam ini kita mahu tukar. Tapi kalau di varian ini yang baru yang baru. Nah, hal selalu yang mau main bobian apa? Jadi apa dia ini? Nah, kayu sapi hak tam. Kalau mana ini, kalau jadi spesial ini, kalau jadi apa? Ayah kau nak lakukan ya, di sini. Kalau hari ini malah spesial orang kelawai, kau nak cek, apa faham? Kalau kita tahu ini, betul, ini kau ni mereka kalau kau semua dia orang lama. Kalau kau ada dua, kau semua akan tahu. Dua kita tahu siapa lebih mata kamu semua. Kau ini orang itu. Kau ini kata kita malu, waktu malu, kau ayam. Ngai, leleng ngai, ofa nak fai. Grupo ia, panek yang mau. Kai fono mati, hal fono ai keren kita. Keren banget.
Agune ome whahiwa koe kehe ke wofi atu e. Ko whatatau ia ke maranga nai whai. Ko whiwhine nai whiofi ma peke o tua. Te agune whakamainoi mai he whankihiwa koe ni tara mulelea ke o kei mo ui te asisu. Ka koe anga ia e sio. He anga whakalau maari a ka neongo koa ia koe whine ikina e. Iai hono pas tau whakawhetai ki e ki o ne tāna sisu ke ne mo ui ka koe me ea whai mawe e ki ke te tau taro ke na tāri ia ka tau tulolo ki ai ane hifo mai o umi anonga me whie maari e ke te tau taro pa ko whakawhetai ke whai whikau e ne lava o whai loto ko ia mo ia pa ko whiwhi ai pa ko kore atu mo ke mo hiva mai ke ki whahiwi himi koni nai ne sala mai ka te au one of favorite himia ko himi ne mangi au wha hiva kehe ke ofu e kia te koe ko e ku holi e mua te to neo moe hala fōu he whainga taka a mea pē e lava e mako ai koe ko whai Ele vai afu. Oi tua au vitou ia que sino vai ni. Ka vai uia. O feita o mai de tu. Fa mana de. E goe tala que tá que te vou tá mai que fa fa que plan ia le. Ya. Ka ateu fai a tupe. Talo tu boa ko pilo e vivide di coca. Ko ito la ve veo che ne maloro no mo ko kasanita. Talo tu boa che ki mo tu ko tu mai me yai. Me hawana me ha pai. Me ki kolo ko to fo. Me ha no ko kolo mo tu. Kana no sere ya waka. Koe ngahi tau koe ni o hiri neu tau lere ki ai o wakai kamu ka ataki na ia te na kai ke fitore rei ai kurean alua tua weta na mai ai whataha mo sa ami ka koe si tua sa ami
Ui tama e kā, ke aloa tu. Ore haka tala mai. O ko winu e se punti waine kulo kula he ako kotoa pe. Alu o mai ha waine kulo kula. Te u hau behe kau ni kanto kohona. Ato e waine kulo kula. Te alu kotoa pe ku pau ke ave waine kulo kula he koe uhia tala mai o kusai. Au mai ke ngahi ke tau o si koe hopa e ko biti. Whainga ke kau iai. Ko wala ka mui na tala mai. Mira, o kuau fie alu di lolo fa. O lolo fa o ki a pia na tupu mei o ki whaka kui mei o to fua. Ko fie alu o lolo fa, teo dala. Sai, e pehen, te alu o ngahi ma waka. O ne mau koe makapa te uha. E tao. Ka, whamore more. Ko wao e aho ni, tāna, teke o se waka. Tupu hake, I motua. O I laisa. E kai ngalo e mo ui e ofa. Me whai e whetine ko I ai. I e ne haku mi hapai. O aku I tonga high school. O he holo I tonga, moe ne ki ngā aue, ka ne tokori lahi te whine ko nuki ai. O kuia e mo ua ia, ai whaamiria o lere mai pe ai, ki te whine ko nuki ai. Pe hai kai, oso mo ua e ko ia. He o kia e ka kai ia, o ku mau e nau mo ui, koe uhia, koe tokoni ai te whine ko nuki. Kai kia hake ai e pa. E whata taua. Ai hounga ia o ki hoku roto. Te neo o mama oe, kangaka. Ne utuku me iai. Ka upu kei tafe mai mu ua ko iaka te au. Kai te uhinga ia. E ku whaalere o si o ke te whine koe ni. Koe ne ofa. Koe ne tau ne whai e whaamini nao. Tupu hake a kampai. Ka oku hounga. Kia te au, ka umaa au ku whangato whaafine. Iai moe moho puna. Ka ne I kai e te whine koe ni. E kai te uhahe aho. Pea e nofo ia te au o tupu tupua. Ai ofa, o whai e kasari, I e whaami, o kounere pai pe ia. Neongo, koe a honi, o hutau o mai koe ni, I he funga, o e tūtūni whakai na tula, pe moe uia eki, ka wopio I whakapau, ka aina, o nui a kasarita, e une mātā to upupu o tau whakopu. E ai koe pēa koe au tau wheita piai. A koe ofa a pito ka te koe ka sāri. Mea te au, e moe toi ngai whaamiri u kei mo ui. Koe ui a koe whok, o ke whai. O wat? Oku ui a oku eke, oku kai ke mateia, oku whakapoi, e oku loto, oku whakamani e eku tui, a eku opa, I a te ia. E oku moku I a oku eke, e oku kai ke mateia, a oku whakapoi, e oku nema, oku whakapoi, e oku wae, a oku se no kotoa. E o hallelujah, 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 Pākawhena. E o hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Io hallelujah, hallelujah. Faca veda. E Hosanna, Hosanna, Hosanna chi a Gesù. Hosanna, Hosanna, che vota e che Hosanna, Hosanna, Hosanna che a Gesù. Hosanna, Hosanna, che vota e che okumo, ui a hoku eike, e hoku e kai ke mateia, a hoku whakapon, e hoku loto, o hoku whakapon, e kotoe, a eku opa, ia te ia, ui a hoku eike, i hoku e kai ke mateia, a hoku whakapon, i e hoku mata, o hoku whakapon, e hoku ngoto, a hoku si, no koto, o a e o hallelujah, 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 Faca veda, hallelujah, 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 Faca veda. Gereja Pau, gereja Kasani, Kabupaten Hayat. Buku malu yang tu tinggal buka buku, ulau buku buku hamari, you, buku bunga, ayam buku, boleh sih amalan tahu kami mah, boleh kita hayat ini pada kepin. Oi, ini apa fai? Mana bagi dia? Boleh apa? Legacy, ya tuh, boleh mau mah? Boleh, boleh apa ada data? Data apa boleh? Tahu ya? Awak boleh data follow ah. Berfamili lah tu, berfamili ngawal mah. Itu dah ada macam yang pun, ada orang kami, doktor, ikonai, faidah di ikon. Kalau kita tahu betul, kau berfirman dan malah diurut faidah di. Kalau kita ini berkau, ya tahu, nak bikin, kalau nak tahu bikin faidah, faidah semua itu kita boleh berfirman. Kau ini foi ngau mau ini, eu acho que é legacy, também bom. Não fala que algo yang pokai, na belo, happy na mama, happy na kau, kita begitu bro. Quando fala não, na teu tere, tu pode ver um mimitok tatau pe, tu mata bem yang matila, matina. Dia kelamaan malas. Hama dia malas sekali panau. Jadi hama dia auto. Dia dengan forme itu, forme seilah. Dia cuma itu buat. Nama ubah aku lebih profesional ni. Bunga ini betul ada. Awak punya kau dia berbuat dia. Soal tonton orang itu tak penuh. Nah itu faedahnya kan kau tahu yang kau semua berpolitik. Kau berbiar politik, foto apa kamu lagi buka. Berpolitik sama orang kaya kan, ya sendiri. Ini sama orang kaya kaya kan.
Mahe kawan untuk uyau kepala dengan fatah fatah. Jadi bagi mana beri dia kasanita ya jadi bengau malu. Dan saya bengau malu tu beri ya sahaja malu apa? que não foi
malang bedi. Lagi mo lang sa amin. Na ata na ako ngawen kalipapa. Ito nga. Kau nga api na mo mapo. Kita nga tayo kaya na ngawen ko pa ni tufi o pe papa ito. Ano pa pa yan kita nga tayo ko ni. O ano pe o mahal ko. Metapon mo atamo kita nga tayo ko ni. Berpofa kita nga tayo ko ni. Lahat mo ito ako maka. O tarapay na kita nga tayo. Yang po, bukihilo ni tumatahapan na kasi o ba yung naman tayo ko matahan nila ba kaya na makakali kita nga tayo ko kung mupuna na silis nagutong ilo ay ako yan takol ko kita nga tayo ko kung tungaan yung bayaw dan wala ka kasama ito nga kung matahan kayo mga yaman ito ko niyo na sa pa ada ngalang nama. Siapa jika itu bagi mau, oh yang tak tu kaji. Maka kalau tahu yang sudah ini bagi tu lebih tepat kemu. Siapa kalau tahu yang semua tahu tahu apa. Jika tahu itu ialah dapat mana. Tahu itu siapa. Oh, dia tidak tahu lah. Tahu yang bukan apa siapa. Kita ini. Orang oleh apa? Supaya mana lagi? Kalau kita mau pergi semua, ya bukan mana lagi aku kemana tu ini karena aku ini berangkat ko beras beras sabiu, ada ko for fun. Ai whanau koe. Nau sio tonu ai ki taksi i au pita. Koe mau kui na na nofo i harakui. Ka koe taimi o ku haku ai no whakatunga ane, no whakatongoa, tau te whito no whakatunga ane. Ki ahi mai ke kui ki a se tesi. Nā muto o mau pe nau ngai mea, nau ngai mea ofa, kai te na alu na ko ia o ki fa te na tu pe na fo ma ora pe ala tu na tu pe ba ba ka te ya ka ke tu na na ki fa ka fa ka na no na ka no tu ni fa no te ki tu a te ke na ku ke si na fa te ne na ka mai ku na fa ki fa te ka mai ka mai ini nggak kelihatan, mereka harus ya. Jadi pelan media aku pada tu, saya fufan, yang maaf, sangat pengalaman, sangat pengalaman di sini kalau mahalo ka pa din mahatma ko folo ay pese ni mo yak na ki e fu faka ko fare ta ko ni wa ko kasani pe tu ko ade ko ko se tesi ai wa ni yang kana ya e ke mai he fa e ke mai ko e ka kai ko hai yo ni mo ko kasani ta ko hai mo a ke mari ko la mes mal to ki lo ki mu ta ko ba ko si wa la dia ko i ka de ra cha lo mo pia ya ka ko ta ni ne fa ka ko fa pia si lau ka ko e pia ria ki mo wa hai mo ka kasani ta la mes mal ta ko falah ya te ko
he ke whānau. Pea ko whānau pe. Ke wange pe koko. Ai mana me lia kakai. Ke o mana. Ho o koko. Ki kai la pe a whānau. Ke te tua tāta toa pe. O whalahia. Tua o whanihia. Mai. Kore ke mukana whatau kukai. Ata ana whangirea whawhawhako ni. Ko hoku uhiwa ko kasanita se tesi konua kaloni. Aya ko e tokotana to Australia ko kuhuia kia kasanita. Ka kau lewa kuhuia ki se tesi. Peke ko whahinga loo pe maua ki e makui. Aya ko lahi whitine ko e ni ka. Ka mauhene pōni mauhene whawhawhonga e mau kuhui. Ka neo ko i kai hena mo me tanga ka ko alone ka ko ni tahine na roast ne ka mo pe ma tori mo ko e ka na pe ya e le be o mo ngane pa fe ngai ka ma na fifia tu mai pe ke ma le ka ko mana meri ke family ko ni ko e hane ko le a sa mi ko e family na na o ka na wo mata na ke si ha ke na e ke mo ya pe se ti Nai pau ke langa mono u whare o nai o mutoko a o ke ne motu goi o ne ata. Nai pau ke hauhe bongbongi o lehe takai horo he nai ko whakata mai nai nao toko fitu nai he nao toko wang o tahanaki nao toke nao o whae ngā wehi koe kautu funga po nao toko. Ka koe nao o koe he bongbongi ko koe nao whoki mai o koe ke nao hao ata. Pau ke nao hao mo mea kai mo whaanga Mwana mea o kanga he pesete o whawhon mahe na ona kato. Tako ko marina o mari mo kua i Austreli. Tako maate ke whakawhone whongu he whai whekau. Te kei ke whusi o whakau i a mōstese. Tako wheka koe whamiri ho koa pena na wina na te whai whekau. Ko kai ke whakawhone koe whongu na eke mahe tanata eki. Ko hai o ingoa. Ko ako ki ngoa te apehe mea. Ke ilo i au. Kau tak pi bangai lo. Dan tu mana tanga tai ki o takai mai o mawhino aki. Pane tala malewa kau, o si au i ho koi. Ai na ke mo ia wepi he tai ni go ia. Ka mo sei, ka na na mai o whai e mari i sene. Na ka mata e ko ilo a whamini ko ni. Ka ke hata na whataki he kukui he ne ke mo ui o awea ki he. Whale tala wai i Vaiola Motua. O te tarapai ko tonga ane kai hao ke langa uru o te alo mai mea pana toro. Koe nai mihi ahu koe na koe wastami. Kai kehi koe wahe koe ni ai tangatai koe ni ko ni na maui ke hake na maui lo pe ai whami koe ni. Tanai lau kau ai pa koe tō lahi mau whami o lahi kau wheleti, lahi kau kasani ta. Ka kua pena o se te si maha koe tahine a vi na e ue hi mua koe ia. Kiki mau hen ke mau pole mau tala pe neu pe mau kolo motua mau tala pe mau floa. Koe ngai koe neu mau pole ai ko foa. Kaki mo te ose mau lea, te kore pe ki whanau he na hao pe mau ahi ki hiwa. He pōni koe ape koe whalangang vai hiki ki koe koe. Mana hiki mai mo whamini me Australia. Nai hanga lewa mo sesto wha konte ina mo foha. Whalau mai ki tonga ki api koe nio kama. Kato albo koa o ita mai mea i mau ome. He na mau i Australia i a koe ako hau koa. Pana i toko lahi a mo sisi ka te au mo ki whaani. Koe keke ngale ofa ko ia. Ai o koe heni ai mo tua ngā nepa. Mga toko ua mo mga tunga ane koe ike ma whawhawhonga ai mau kui. Pau kore heni ki whanau ke nao mai ke whahi ki hiwa i pō koe no. Mālo. Ko lau mea e te ukau e te ukau e manat mele tako ukau mai i maani ka ni ke pao a hea pea ki manat mele. O ko whakamaro e ni ko hinga ko e
Time kanya Maria pehen, bila vai ke buata iha hawa sabi lagi. O pamalo kate ko ka mawa pala kate ko nya. Kage mau me yo ma tu me manyo sio family. Ke sio ma family o loi pato. Ka fu o ma to. Na ta o o ite dia ambo ni. O family mo sio le le me ka bi ma to. To pa che mo sio ya ma to fe tu o te mo hang-hang ke ka mo ari mai ko ngam ka fu o ki ma to. Ko ta mai ko sa mi we. Hai mai ka sa mi ko ta pa che. Aku mau pole-pole aku mau ngakuannya mau lampe sopu gue kalau mau tua mau pole-pole aku mau ngakuan lagi kalau lagi lala gue siapa aku tak aku bau ya aku minta ya dia aku begitu tuh dia mata kalau ingat ilo pe puta waktu tahun pekerja aku yang mengaku dia ilo kui kau ini gue kui ko to ape mo mita o to piu na po to ya na ni ba mahi ya ko ka ko ya pa mi ko fe pe ke tu ko pa ya ke mo se ma ka ya ko mo se ve tu ma ya ma ko te mo si tu wa ko nga apa ya ni mo pa ya ma ta ka ni to fo wa ko ma o pa la ka te mo tu pa mi ko ya ma lo Mana
Hi everyone. Please excuse me if I'm not going to speak in Tongan. I do apologise. So my name is Atalete Foileva Latu Fafua, and I'm the eldest daughter of Te Vita Ikahi Folatu in Akanesi. My dad was the eldest son of Sitena and Anau, and then my dad was adopted by this beautiful queen who lays before us, and also La Mercy. I stand here on behalf of all my siblings and all the grandkids and great-grandkids. My siblings all the way from Ngama, Sistina, Terusa. Come down to myself, Salo Kenita, Latu Falisil, Lineti, Latu Piotau, to Heleni Kalibasi, also Emma Latu, she's still a Latu, Mata Latu, and also Ramona. So I stand here and have so many memories of my Nana growing up. I actually grew up thinking that she was my real Nana, and that's how much she loved on us until my dad passed away in 2006, and then I realized who was who. And growing up, I always remember when our master would fly out doing his doctor duties, we would always be looking after Nana at our house in Avondale and also our house in Kelston. And Nana was always the one that would save me from a lot of hiding. And I don't know why I was getting hidings, but the lucky sister wasn't around at that time. But she would always put me behind her and then tell my mum to calm down, or would say, you know, it's alright, she's only little, and then turn around and ground me off. And she loved on us so much, to the point where we grew up as teenagers, she would secretly tell us to drink red wine, because it's good for our health. And then when I got married to my husband, and every time I would come visit her, she'd tell me, don't worry about me, go look after your husband. And I'm like, it's alright, Nana, he's alright. And she would always tell me to go look after my husband, look after my kids, my 5 children, who's Daenerys, Psalms, Agape, Jehu, and Wisdom. And every time I would talk to her, she would say, don't worry about me, leave Emma to come and do my bullies and look after me. And she would always just say, like, she would joke around with us, but at the end of it, she would always tell us to put God first. And she would always remind us that Dad was hardworking and to work hard for our family. And as I walked in, I heard one of the relatives talking about legacy, and truly, Nana God has left a legacy. Nana God is the last grandparent on my dad's side. When she passed away, all the family got together and said, we're just gonna do a lot on Saturday and Sunday. And although we were younger, we didn't know what to do. We went and asked all the siblings if we can please have Nana for one more night at home. And thankfully our aunties and our uncles agreed. And all the cousins, all the grandchildren and the great-grandchildren all slept at home last night. And I stand here before all of you and want to encourage all the cousins
and the little ones that we are Nana's and Papa's legacy, and that will continue to, they will live through us as their legacy. And I want to say thank you to Martina, Lamano, Siti and Matila for allowing us kids to have a voice, because a lot of the times I hear the children you don't have a say, but you guys allowed us to speak because how much Nana said to let my mamapunas come and do and help out. But I can go on and on and on, we'll be here all night, but as you can see, these simple grandchildren they want to say something, so I just want to say malo pito, thank you everybody for coming tonight to show love for our Nana, and also below in honor of Samuel, who's sitting with us, and also Jimmy Salesan, the siblings and everyone else. I don't want to miss anyone before someone holds a grudge for this. But also a shout out to our American family, to James Latu and all of those guys, and also the family in Australia who've been messaging through, and Tonga, and also my auntie Matila, who's in Hawaii, couldn't make it. We love you, auntie. I can go on and on, but I'll hand it over to the rest of them before they grab me after this. Sorry. Hello everyone, my name is Emma. I'm just going to speak in English as well because my Tongan isn't that great, and that was one thing that Nana always grabbed me off for. Every time I speak to her in Tongan, it was almost like I was swearing at her. We've got so many memories of Nana, and like Lava said, we can go on and on about her and how loving she was. Nana called me her princess tomorrow. We had such a special bond. Our bond, I think her bond with all of us grandkids was the same, but for some reason she always picked on me. But I think it was because she loved me the most. Nah. I'm gonna miss you, Nana. We're all gonna miss you. And every time Nana asks for a spoon of wine, I always give her a glass of wine so I can share it with her. And that's one thing I will cherish forever, Nana. We all had our special moments with Nana, and there was a time where Auntie Laumano had to go off to Tonga, and I was left to look after Nana with Anna. But Anna was also, she had her exams, and we had to nahi Nana, and when I was left with Nana during that time, I told Nana, we would basically fight almost every day because I struggled doing, her feeding and her changing and her bathing. But it was something that I always hold closely to my heart. Today I'm a member of House of Bread, and it's through Nana that I fully found Christ and attend the church. And I thank you for that, Nana. We love you so much, Nana. We'll miss you. Hello. Hi guys. Sorry, my tongue is not good too, so please bear with me, guys. My name is Sio. I'm Joshua. I'm actually from Guatemala. My mom is Martina. She's one of the siblings. I'm one of the grandchildren. Like, praise God. Like, I guess one funny memory I remember then, and I was just thanking God just for her heart. Like, she had a kind heart, a willing heart to put others before herself. And this love that she showed, that passed on through each one of us. And I'll never forget that. Like, her love for us. Even just looking after my mom, my dealer, and all the other siblings and seeing them. I was very grateful for that. One funny memory that I had was there was one time, and then I came. Usually, like they'll take turns looking after Papa Nana. And then I came to my mom's house, and like who was sleeping out the valley? And Nana was there. Like so we turned off the lights. And like I didn't know Nana was sleeping. Oh, she was sleeping actually.
And they're like, you know, it's pitch black. And like, but yeah, I was like, yeah, and then what happened? I saw that she was wearing all black gear. And she was stretching, you know, I don't know, and then like she get up in the middle of the night and she comes and does a little stretch there, like, just kind of get out of easy. Hey, I wake up there, and I got scared, I was like, what's that? I wrapped in our legs, and I was like that, and I was like, oh, it's just Neno. That was a funny moment, like, I'll never forget that, like, man, give me a heart attack here. It was a black loser, like, Neno, she wears all different kind of clothes, but I don't know why she wears black that night, but like, excuse me, and I was like, funny, you know? And I was like, yeah, that's just one funny moment there. I'll never forget that there. Oh man, that was a terrible life. Nana, she was a very kind and loving woman. I love that she showed to each one of us. It really did pass on. I thank God for her life. Without her, like her looking after my mom and siblings, I don't think any of us would be. Yeah, glory to God. Amen. Good evening, everyone, family and friends. My name is Anna Milofia. My mother is Mama Mahalo Milofia. She's the first child cared by Missy and Casanita. I have too many memories. Some of you may not know, but this lady was basically a mother to me. Since the day God gave me life, there was this lady here that paved the way for me. I just want to give all the glory and honor to God for gifting us. With Nana, who was so hardworking, so humble, never complained. Sometimes we wouldn't know if she ever rested. And you rest in God's love. You know, God's time is always around. And we are at peace because we know you give God your spirit when you close your eyes. We love you so much. From Tina, Peter, Polly, dogs, everyone. We love you with all your wisdom. Hi everyone. My mom is Nita Salo de Malolo. She's not here. She's in America and she couldn't make it. But us kids here is up here to represent her. I'm glad that my mom did have her last goodbyes with her in the morning that my nana passed. My nana had a big heart. She treated us all as her own kids. I know that she's in peace now and that she is
together now with my grandpa. Yeah, and that's all I'm going to say. Hi everyone. My name is Gasanita C. I'm Nita's second youngest daughter. Nita is Casanita and Aunt Missy's oldest daughter. She can't be here because she's stuck in America. Yeah. The memory I have of her, every time I visit her, she would ask, Kasi, how many kids do you have now? Every year I'll have another kid. So I have 9 now. And she said, the last conversation, she said, go for 12. I have 12 siblings. I have 3 more. Yeah. We have lots of memories of Nana. Growing up, we thought she was our real Nana. We never knew that she adopted all these kids. So that's how much love she had for all of us, and the grandkids and great-grandkids. She just tells us to just let them run around and make noise, and she just loved them so much. She'll find something in her room just to give them something. If she had a ring, she would give them a ring, or a necklace, or lollies, or anything, or money. She'll dig in her purse and say, go get some coins. She just loved all the kids. And when we visit her, if we have a headache or anything, she'll say, drink a teaspoon of wine, you'll feel better. That's her. Yeah. We just love her and we miss her. We know she's rejoicing with the love of her life, Nancy, in heaven. Hi guys, my name is Haley. I'm representing WCCB's kids. One of my best memories I had with her was when I would walk here with her, and she would always call me her tahine tamaro. And then when Nani would come, she would always be switch ups and say that he's her prince and blah blah blah. And then I would ask me, she'd be like, no, you know my tahine tamaro, just Samuel. And then Samuel would think he's old dad. And then another memory I would have with her was when she would always ask me how old I was, and I would tell her, and she would always tell me about how when she was young, and she was always so tall, and that men would always think she was older, but she was only like 11, and she looked like she was 14. And I love Nana, and her little voice, she would always laugh. At night time when I would sleep with her, and she would think I was on call with boys when I was watching movies, and she would laugh at me. But yeah, love you Nana, we miss you at home. Cool, thank you. And I think that's everyone talking on behalf of all the siblings from the grandkids. I'm just going to ask all the grandkids and all the great-grandkids to come up and we'll just sing a song for Nana, and then that's us. Thank you. So can I get Nana's grandkids and all the great-grandkids, please come up. So this is all Nana and Papa's grandkids and great-grandkids. And this is actually not all of them, a lot of them are overseas. Yeah. So, I love you, Papa.
whāpapa. God is good all the time. God is good. Amen. Untuk mua tuku whawhitai tamahi langi koe ngā koe e whiawhia karoa koe ni o tau lo nuku he maru whare pako whakatapu e ni ki he pekia pēre tai ni whahu amo ka taki pē koa u kataha ka potau he lea ki mua ke hoko atu ki manaki me li e te ula wha hoko atu au koa koe o whiwhini sisi taha o lau mesi mo kasani ka malolo ko hui moa ko lau man malolo velo fia ko e whanau toko fitu ko lai taha ko en Cassandra velo fia hoko ki ai ko Christina ki moana velo fia hoko ki ai ko William Kazakhstan Ramos velo fia hoko ki ai ko Polikapi Ilohe Whaiwa velo fia hoko ki ai ko Johnny Wilkinson Elinor Ezra velo fia hoko ki ai ko Laumesi Malolo Christian Tyler velo fia Peo sisi taha ko Joshua Fani Fuenga Maa Hezekiah velo fia ko ngā pēkoi tau taimi te whainga me ke o to'o pe ke wawe wawe ke tau talanga fua pe ke tau taimi ko e whanau naka ki wera ia i whanau ko e whae na e tau hame whika uraki ko a sisi taha Tai ko tope o ko fae pia hape ni pau pe fae o ta ko pe he mau whanau ko au tai e whakara loa e lahi he mau fae Pena ne fufu me ala kan te awe kai na. Tai ne ita mai balahia. Kita ai pe casa ni tai. I mo on pe ala manu ki sai pe ala manu. Ha ka tai e ta e matina. Okay, ita pe ka ta ka o te ala ka ala manu ki mo on pe ala manu. Ko mau fa nau mahal ko ba tai ne mo ui. Fai te liha tahau. E sia mai family ki punganga mo toa ma mo ui. Ki tala pe fai a ko ki fa ofa pe la manu. Ko au maha kira. Talo maha kira talo ki sisi. Pe ko ke maha kira pe ke ahoi. Ko ma te liha fai. Kau ka puke e aho ko ia po ko ia te ne fua pea o a ki maa aho te ne whawhanua ta matila po matina ke tu ma fua au ka ke na whe tu ma fua au na lak e na wa na whakapiko ia na uifo e na uoe kai whai e tuke hela tai tu pe whai o fua pea ki aha Kau ka puke te ukai mea kai ki he pea me toi na whanau. Pea ka ai haki mea e ki he pea me toi na whanau. O lea pe, hong te hina. Ko koe lau manu, o whakaakama pita whai.
Ko fia fia. Ke vai mea koia. He ko ilo ya me ki te maa whae ofu. Tāne hei a konaki ni whātara mai. Ke mau waho, ke mau poto, ke mau hangi ko Jenny Salesa. Ke mau hangalelei hangi ko Jenny Salesa. Jenny, I can't be like you, but maybe I can have a heart like my mom. Ko ofalahia to our Uncle Samuel. Se mau whangatoko ua ko tō pēr tū ta whaaki mai ka au matina. Whamalo ko mau matapule moala, si hoa ma punga ane, ke popo, ma tū ta whaaki ki maua, he si tai whaina tā koe. Whamalo ke si a Sea House of Bread. Ua whakahawa, ko tāne na whawhua he. Not the father is just good. And it was 2 weeks from their Mother's Day. Bago sapate whae, o tau wafe, tahawa, o fufua, aho ia nai huai, e wama mātua lau mesi muka, i he whale o mā. Pea mau whoki pe aho ko ia, pea na lea me a te au. Nau manu, hapu sapate ko toa ave maua, o masa ia he loto koe ni, o whakalau maali e maua, o uiho malau maali. From that day, nai kawa pe tamai mo whae, o hoko koe me mipa o sias whale o maa, o a o mai ke si ahon, pe kia ma whae, o ne ke me mipa pe. Pako whakamalo, whakamalo lai. Ke mau whai whekau. Mon hoa. From day one, e tau sipina mo whai. Me mau whae. Tana maki mo wholofola. He taimi ko tōna mo wa ahi. Whamalo ha komiti. Whamalo he siasi. Because that's where my parents accepted God and understand how important to have a relationship with God. And that's where I find life too. O mahi no, o iai mahu inga, ki ai relationship e te mo uima eki. Tako whalatalahi e ka mo tō family, no whatai mini ka whanau pe. O ana tuko e lotu, he koe lotu pe, tene puke puke ki tau tō, ki tau ki hongo pe o tā. Ko ofa ki tako tō pe, mā loho mo lawa man, tau whekau ngā mamahi, mo whekau ngā mamahi mo ki mau tō. I whanau, pe ki whamupuna, tō au whai koe, mana. Kokore te hupanga nai hata o sonu whai ka etape ke whai atua i manat meri e pe me he whahamiri whae me pekia o whai kaka ka ko mingoa ko arisi pia wa peka lose tupo ko e whine e Komere falahor mai ka kuni ke mo ui ka koe tahine koe ni koe toko walahi au komere falahor o pere kuo ka u whae te ai ki poko aki koe whae e ka ke ola koe kai gitu ayah tua
Una fumapema pinigyo talaga. Kaya mawahaya tumapema ari ya katikoy. Kung hindi mo po, tanggalan no ako hindi ko mawahaya dito. Ako Pupaki may papalaya katikoy. Kaya mo ko ay apipitan ito apa mara. Malo de família. Nema tahu tu pei lalo he pia kete kia kita ma ia hawa ula sea ia ulaya kele kuonga ia be ia una pe mu ia de lui mai ore ia kai ngalo ke ula kia ndio oi kai ke ia ha ni ai tu mare ia oi ke kaunga mama hi pe ni sami oi pe ia tangata mole kohoko tu pe mua ke atu pe mana merie e koa si taha mo fana ba kere kuonga ya nak mana tu I mabeta lo tu buhake we ta ufo o koto ape o pa we ke mahe kapasi ke mao ki havelu ke mao fe yoani pe amo ema ni ke ko wi pe amo na to na hange ko ha le a paunya o pau ke fai abria e a o mat o ta o koto ape o fe yoani mo na to pe ki man loka mo lagi program mengenai family pau ke mau pe kia ya boy gimana beri family mu pe he mai misilani ko fa alwa to awia mai ya na ke pe fa na ke wa to ai ki we wai ke pareka o ne fa ke kan ya ko wa pe ko hai o de famatala to de ilo ko wi hai ke ka me fa le ke alwan Palat ke pada ugo bilang sama katia. Tahu tu pakai sio lele mai, pakai fanong lele mai katia. Apa matala tu hanya tu ini. Dia ye aku tu mati. Kayak ke ilo pakai mana tu. Kayak malah dari gua ya dia mau atau bawa. Itu beda ya dia. Kayak oh kalah yang kau ansi yang kayak ngano boy. Ufonga mali mo tari lele ma pe ki ma to de tai ni ono foto ape. Pela gai manatu ni ko manatu lele ki mau pa pe o mo fa mi mo ni fa e o ni ma me ni mo fa na mo pa mo na mo fa na de o ko fa ni o ko fa ni lai no pa o ti o fa fa ma pa la ya ke to fa mi Voy a pedir Abang que fala na maratneria que piau ata mo que hawa ko imuaya que fa ta pau ko mo puna o pa ka fa tu he ko tamashia wa yesu ya tu fi kuno la tamashia ri pe que o fi kuno la tamashia o pe dalam pai kalau pai pilih kuat. Oke, sekarang kalau dia berteman, kegunaan alam ini awal ya, kita lihat. Oh ya, bukan kau, kau kereba, nggak ya? Apa kalah? Ini panau, pertama itu. Kasani tak ada kumalon.
ahoni o ke katau mai. Koe aruna i kai te koki. Mone rea mapake whaa o alaha hau na kau. Nā ke kakara ke o whaa e nai nofo a wai kalafu ke moi. Ka lere mai e whanau ka kopuna ki tonga iti. I kai hataka ka sānika. Nā ke lau koto peki nā kou o whanau. Ka neongo i kai hataka whanau ko ia e i hen. O tū peke tāra kona o. O wala i mai a whanau a wai kalaki. Mo whamu kuna ki te kona. He nā ke whakaamua mai a sia fue. Ka mea matatahi. Nā ke roto aki. E ke whoki peke fua. Ka koe ahoi. Koke. Te waho whorau. Ka tāwa ako mao. Lewe mara. O whanghe. Ko koingoa mo wharoa nā tuo, ko tamai mo se separación de la tu. Maria Gavika, pai mo fi. Tupoko nā tu. Ko tua mo tamai mo sifa, mo se mo morina, mo ua mari. Ko mari ko manaselu. Ko fika ua he whanau mo sese, ko mai tāka arikere ki weki la tu, ko poko mo wau poko, and then ko Helen Sosiana la tu bata. Ka kunono fui aserere i me buan mo sene, ka ko mo sese o kati e lea me sene.
ai có cái giá cho nó có tu bố cho nó bây giờ sẽ gây ra ai phải tính và sẽ gây ra nào là phải tháo một số các ngành cái gì phải coi mẹ bà vui vui coi ai làm cái lỗi của người ta để để coi ông có phụ là cái họ chơi nhà bia ai lo trả lại thì ta lại coi thông coi cái bắt đầu vào hai tuần hồi đầu mà ông tôi bên này hồi mỗi ngày để mấy ai lo cũng phải ăn mỗi ngày phải sắp xếp vậy thì ông mai không có nhiều sáng như một lô kết quy định lắm có cái này tụ mình sai một chi là con mẹ ai với tao ngao cái thì mà mai phải bố gọi là thôi bạn thì phải gặp con phải đồng nhiên thì gì là một sự sụp khai hồi giờ đây thì riêng bộ cái chính phủ của nó vai của vai một thuộc hàng thôi I just want to say one thing that my Auntie Gar, when I moved here in 1998 and I got married in 1999, she was always there for me. She would always come to the hospital after I had each one of my children, and they all have a special memory, which they will treasure. I'm sorry my Tongan is not 100%. I don't have enough to say thank you. I don't have enough money to pay. But I try to do my very best while you've been with us. And I'll do my best to look after your children and your mokopuna and keep the family together to my very best. Ofalahi atu. I love you. Malo tai pe e fatapa pe ma faki o rio pe mo la de os mamba de tai mai bon i ka tau mai ka tu ia na te chance me fare ia to e mantina e tai no ko na tu mai a ia o fa pe o ta pe ke kata ma tau hi vai te foi kimi ko ia foi vese ke ta fa hi mi ei ke ko fa a ko wana no to ngalo i fo ki ai a e ngahi ya na ia
Mauia mo tau tau mana hiki e te taingata e veni. Whangai whakatako no pe koso noa whaki. Tāhi ki whakahatu pe, a mea ko tau lava whai, whakamaro lai ko mō tokoni mo tau whai. Whai lotu mo mea ko tau pe ko mō whai. Ko mea pe ko whakamanatu atu, nau ke eha ngai whaamiri tu ke whakakato e na whatongia ke tokoni ki ngai whakamore o e mea whakaiki. O kore atu e mō toro, o ka taua whito ki a Laumesi, e ki hanga whakamau, a u whakamore, pe a wakai pe u rawa to tongu pe i kai. A toki whakaha mai. Rau toki i roi e a whakausi. Ika pōkua a mea toi, rau wakai mai. A kutui pe mahalo e he, sa ki mahalo. Ini ada yang mau tuang kiai, mau fatwa gitu.